On je radio u Solani. U to vrijeme. Ali u to vrijeme je bilo, ljudi su bili domaćini ljudi. Hajmo evo stvarno malterisat, hajde. 8 je redova skele, 8 balans pratova gor, da sve urade top. I Ruždija je gor. A njegov jedan Zulfa je na drugom katu. Pada sine Ruždija, od ozgo vagnu ga upade, kako pada, a ovaj iz drugog sprata viče, hoćeš ti to dol, kaj dodaj mi od odzo čekični ispod. Zulfa, kad je složio Ruždija dol, brale, na zemlju. Jebi ga, okupi se narod, skoči, prilazi njemu Zulfa, viče, šta je bilo? Kaj ne znam, ja sam tek stigao. Jebo, majku, ništa vam bilo, samo ustade. Oputa se samo ustade čovjek. A to su prijašnji ljudi, sine, u njemu je amortizera, jebo ti u Mercedesu. Znači, spona. On je vodio kravu pod bika. Znaš, i tamam oni, znaš, joj skoči bik, golem, bolan. Joj, kad je složi, sine, znači, krava se zate. Isto žena u njeg viče, kaje, i meni se puri. Daj gi, spičuj. Kaže njoj Ruždija, ja sam kad samo ponio pare da skoči na kravu. Jebo, majke, samo eto sam ponio, znači nema. A čovjek je jeben. On je jebao majku, sutri dan došao u kući zadihan, sad viče žena šta je bilo, a to je čovjek cicija do bola, to je čovjek prijašnji bola. Ženom kad uštedio sam 3 marke, šta je bilo kad je trčao sam za autobusom? Jebao majku, ono iz Solane do tojišta trčao za autobusom. Kaže ona njemu, jebao tata što nisi uštedio 10 maraka, što? Kaže što nisi trčao za taksijem. Bolje bi uštedio. Jeste, narod je bio prije. Narod je prije, sine, bio, znači ovo je sve sad runje, jebao ja mati.